Tenjo swenza njani mara ngo-100 yo Braya mangazi ukuthi enhle kudamani soyenza njani ngayo cause labantu ukuthi ngibabhekile ukuthi bangamvala basesedaba ama-injury so shuta ngama-defender le final siyothwala ubunzima le eshana nami ngibona njalo Braya Tenjo swenza njani mara ngo-100 yo kuzomela ukuthi akatshwe akhishwe egamini isaqala cause vele uzosinikeza inkinga uthaphela ocogi nomakho kuyomela ukuthi basheshe ukurecover cause la siyabadinga shota nge-players ocova amabhola kukhipha lwanikeza uliseli igabinga straight to usaleng i-defense esteli sigcine phakathi soyidwadla nge-wing sithathe notito simsuse phakathi simbeke esayidini abacede ngo-left plus unesigiji neskili nyamthembe layinini i-defend uzolivulela igap sivele simfaye ku-left simyekela pheke nomfuke ngukhona uzomsiza indaba dayimani uyadlale ukora kamnandi ukhumbuza uMohamed abotrika ngesikhathi basinemba ku-CAF 2013 nge-final isitoki all black aqeda nokuphuma ku-reserve le game yangikhosta i-2 clip engalibheja nojack lapho ngakwata kakhulu ngaliluza netempa ngagcina sengithuka noref ukuluza kubuhlunga ngikuthandi especially imali nepain nje vele ibe-west bafonya kutshela indaba ngastresseka blind ngagcina sengiluza ne-weight impahla zingidedla kube wangibona bozothi ubratenje unesifo se-AIDS plus bengibhema insango ngisayithenga le kwaha kule out ebeyijola no-Kate before ngiyeka ngesikhathi ngisarola ama-joints nge-rizla le flavor ye-grave mfana ngiyakhumbula lo nyaka lo yakubhema kakhulu yiko wagcina so-hijack ichopper wayaphi lo yasineimani Diamond ngahlangana naye ngelinye ilanga aphethe amabheka atheni wejozi uzama impilo ngiyakhumbula ngiceda ukuhola ngimthengele utshwala hleli kwakhe ngiyakhumbula mfethu lapho wasiphuzisa utshwala obuningi njayami manje angeke uze uthembe bratenja le nyuke esayiphuza yangifake HIV nemama inkinga ngamthembisa iwivi wangishaya nesandla zakhosa ukuthi ngilale ngadlanga enhlekisa ngihetha kakhulu le ndaba namanje nanoma yadaleka kudala kubuhlungu phela ukulala ngendlala uyindoda unemedi ungagcina socabanga ngumdama mara nawe wathula bekumele ungifonele or ungitexte masinya ngukusendela i-cash plus bengisesenenyuku bekumele ukhulume ngokunikeza ikhathi lasebhenki bese uyamthatha-ke umise esaluni bamfake le weave or bamenza ama-threats indaba abafazi banjalo bafuna ubaspoile mawuceda bakubonge ngesex lapho ukhuluma ivari bratenja ngo-2014 le ngane mangicala ukuyishela rider nospoti wangicoma wathi ngasabi ukumtshela mangifuna ukumskep cause ngamthengela ibheka bomboni emehlweni ukuthi uthando lugcwele ngempela plus bekabuye emakhaya nenhlonipho blind nemali asasabi ukuyicela